ناصر إلا عباد الله. شيخ الأضراس لنا نضرب بجاه الله مهود الله. راح في الحال بدار ما في الكبد مارة الله الله الله. شيخ الأضراس لنا نضرب بجاه الله مهود الله. وقت الذي رومه كله مدى نومه يجي بعون الله. شيخ الأضراس لنا نضرب بجاه الله مهود الله. كفى ما بدو لأصوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله. شيخ الأضراس لنا نضرب بجاه الله مهود الله. نصر بالسيف القدرة وكل ما نكره شوه شيء لله. والشيخ الأضراس لنا نضرب بجاه الله مهود الله. هيا بكم هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله. والشيخ الأضراس لنا نضرب بجاه الله مهود الله. يقدمه جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قل في الوقت جار الله. والشيخ الأضراس لنا نضرب بجاه الله مهود والمصطفى الله. الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله. والشيخ الأضراس لنا نضرب بجاه الله مهود الله. حسبهم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله. والشيخ الأضراس لنا نضرب بجاه الله مهود وصل الله. وسلم دوب على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله. والشيخ الأضراس لنا نضرب بجاه الله يموت الله. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. العقول السالمة ولا القلوب العالمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بهم معازمة بصدق نية جازمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ويا إليها المنتهى قد قال أرباب النهى. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الله الخاتمة. بها يا الله بها دواء عجيبة تامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة. ربنا يا ربنا الطف بنا واغفر لنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بخير عندنا إبان يوم الطامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والموت واد قريب كل له منه نصيب. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. كان دان أو نصيب فهو مصيبة عامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. إذا متأت وغسلك وكفنوا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. شيعك وألحدك وسرت جيف خمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة. رب كل يا معين إذا رشع عنه الجبين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله باليقين من قبل لوم اللائمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. إنما هي للمكر وإنما هي للممر. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وأمن في النظر ولا تكن كالسائمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة. رب ما معنى أمل وكسبنا كل زلال. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لنا فيك أمل تحيي العظام الرحمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والحين حين الانتقال والعمر ولا في يا الله ضلال. بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لكن أرض الجلال بجاه والد فاطمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة. أمنا بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة. أمنا بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة. أمنا بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمراتهم في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خليل قسم
وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخواني وسيدنا علوي عم الفقيه وابن أحمد وساداتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا محمد مولى الدويلة والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده والشيخ أبو بكر السكران والشيخ عمر المهضر وإخوانهما والشيخ عبد الله علي الدرس وأولاده أبي بكر الأدني وإخوانه والشيخ علي بن أبي بكر وابنه عبد الرحمن بن علي وابنه أحمد وشهاب الدين قطب الرباني وغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبي الحسن الشاذلي والشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيدد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشماله وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أقل بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب والحبيب أحمد بن زن الحبشي الحبيب عمر البر الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقي علامة الدنيا والحبيب حميد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر وأخي ظاهر بن حسين بن ظاهر وسيدنا أحمد بن محمد المهضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطرس وسيدنا علي بن محمد الهبشي والحبيب عبد الله بن شيخ الإدرس والحبيب أحمد بن إدرس الإدرس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاتي الحبيب محمد مهدي الشاتي الحبيب أبو بكر الشاتري الحبيب حسن الساتري الحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علي والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن علوي بن شهاب الدين ثم وصوصا إلى روي الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف الحبيب علوي بن سقاف السقاف الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف الحبيب صالح بن محسن الحامي تنقل الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويتان الحبيب علي بن حسين بونغور الحبيب محمد بن إدروس الحبشي الحبيب محمد بن أحمد المحضر الحبيب محمد بن حسين العدروس وحبيب نيون وصولهم وفروعهم ثم وصوصا إلى روحي الحبيب شيخ بن إدروس الحسني الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاف ثم وصوصا إلى روحي الحبيب عبد القادر بن حمد السقاف جدة الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد الحبيب محمد بن عبد الله الحداد الحبيب حسن بن هود بن محمد بن هود السقاف الحبيب حسن بهار ووصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي والشيخ سيد الأمودي والشيخ سالم بن فضل بفضل والشيخ علي بن محمد الخطي والشيخ سعد بن علي مدحت والشيخ عبد الله بن أحمد سودان ثم وصوصا إلى روحي الجد عبد الله باه مزينة باه مهاجر باه لرستم نكسر وصولهم وفروهم ثم وصوص إلى روحي أحمد بشير عبد الله كي خالد عبد الله كي مشهد عبد الله بن مسكوف عبد الله وصولهم وفروهم ثم وصوص إلى روحي كي نواوي بن نور حسن كي نواوي بن عبد الجليل كي خالد كي حسني وصولهم وفروهم ثم وصوص إلى روحي كي نور سالم ورقة كي هاشم رفيع كي جاسم نور ثم وصوص إلى روحي كي علي مرتضى كي محمد سبادر وصولهم وفروهم ثم وصوص إلى السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وجميع مشايخنا ومعلمنا ومشايخ الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يولي درجات في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منه ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة.
الفاتحة ببركة حضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحم برحمة هنيئة مريئة نافية ويطرى فيها الخير والبركة ويؤجل بها ويصلح سادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلافنا الصالحين أن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت وفي خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Wa min dhalika ma ruwiya anil imam Ali Zainal Abidin radiyallahu anhuma radiyallahu anhu kana radiyallahu anhu yaqul ma dakhala qalba imri'in shay' min al-kibir illa naqasa min aqlihi mithlu ma dakhalahu min al-kibir qalla aw kathur bi'sal akhun yar'aka ghaniya wa yaqta'uka faqira i'rifil mawaddata fi qalbi akhik bima lahu fi qalbik. Man dakhala qalbahu safi khalis min dinillah syaghalahu amma siwah ila akhir ma qala radhiyallahu anhu ardah. Masih tetap di dalam pembahasan tentang apa yang telah disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ma dakhala qalba imri'in syai' minal kibir illa naqasa min aqlihi. Tidaklah masuk ke dalam hati seseorang sesuatu minal kibri daripada kesombongan illa naqasa min aqlihi kecuali akalnya orang tersebut akan berkurang, yakni kurang akal. Mithlu ma dakhalahu minal kibir qalla au kathur, baik yang masuk ke dalam hati orang tersebut minal kibri daripada kesombongan qalla sedikit au kathur atau banyak. Mun ki beda rasa sombong dalam ateh kaula panjenengan, kata beliau, baik kesombongan kela sekuni atau banyak, illa naqasa min aqli, berarti orang ini kata pate beres akal, yakni korang akal. Sapane terangaki, ajibtu lil mutakabbiril fakhur alladzi kana bil amsi nutfatan madiratan thumma yakunu gadan jifatan gadiratan. Engkau heran de orang sesombong kulaku dalam keadaan maneh, yakni diciptakan dari maneh akhir tadi petang. Maki sombong cereng lah tahu caban dia ciptaki dari maneh, dari barang saya tak berharga, pada akhir tadi petang saya menjijikkan. Ajibtu kullal ajab, sungguh heran seheran-herannya engkau, kata beliau. Apa sih patut sombong aki diri manusia ni kaya ikhwani? Ma dakhal qalba mri'in, kata beliau terus nadhabuna beliau. Mula masuk dalam hati orang kela minal kibri daripada sifat kesombongan sekone atau banyak, illa naqasa aqluhu, berarti kurang akal orang ni. Kocak
orang akal. Sombong bi kekuatan. Kekuatan mungkin kan 45, 50 tetap berkurang kekuatan manusia nih kah? Pasti. Tak kira kuat terus. Sombong bereng kekayaan pun banyak bukti bilan soki makin melarat. Sombong bi jabatan apa boleh 5 tahun nyalon boleh tak teti ngak-ngangan. Minta ngak-ngangannya jaring benden oleh utang. Benden oleh utang pas tak teti. Iya mesti punan. Apa boleh. Nah oleh karena itu ada jalan kan kui manusia ni untuk sombong. Ada jalan Pak. Beri cerdas, akali petoroan dari Gusti Allah. Nyaman orang petoro, masuk sombong, masuk bisa sombong bi bareng apa petoroan gila. Ilmu petoroan apa sih patut iko sombong akin dari ilmu jarang ilmu na Gusti Allah. Juga petoroan titipan. Bukankah titipan akan diambil oleh orang yang mempunyai barang tersebut? Ada hak kan ke orang yang petoro justru orang yang petoro ini adalah amanah wadi'ah dan satu saat pasti soal pertanggungan jawab di orang yang petoro. Al-Imam Al-Ghazali ada wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u wala budda yauman an turaddal wada'i'u. Harta benda yang kita miliki, keluarga-keluarga yang kita cintai, mereka-mereka tidaklah dianugerahkan kepada kita kecuali wadi'ah, titipan, petoroan neka. Dan satu saat kalau panjenengan soal pertanggungan jawab atas apa saya petoro tining Allah Subhanahu wa taala, maka ada sepatut sombong akin dari manusia. Ketahuilah orang yang mau masukkan sifat kibir, sifat takabur, golla au kathur, baik kesombongan gelak sekone atau banyak, sekone atau banyak pada ibarat indrim tak pola nasa curigen, tak pola secap-cap dari indrim pun juga berbahaya. Ya coba baik diki molen sampean ngebay kopi beri du cap-cap bay kopi nah jamin ngapok colon kaki. Nah, anapa sekalipun secap-cap, setetes atau 2 tetes, karena neka racun, saya mematikan, bahaya neka. Sebenarnya juga kesombongan gila, sekone atau banyak, aneka membahayakan keimanan orang. Ya. Bi'sal akhun yar'aka ghaniya wa yaqta'uka faqira. Cobaan tretan, cobaan kancah. Akhun yar'aka ghaniyan, orang saya menyambung setretanan, orang saya bergaul sekancaan ghaniyan dalam keadaan soki. Wa yaqta'uka faqira, memutuskan hubungan baik persahabatan atau persaudaraan faqira dalam keadaan fakir. Mun soki dia punya anak buan apa aja. Kalau ke bos yolok tuan, yolok cereken, anu bos, yang beda pesen, tak ada pesen apa bis, tetapi mau tak bungkol maunya. Buat cobaan tretan nih kah? Bi'sal akhun yar'aka ghaniya wa yaqta'uka faqira. Buat cobaan tretan senyambung. Kancah saya nyambung, cuma nyambung agak dalam keadaan soki. Jauh tretan jauh, ubah bingkok, neng soki. Dari jauh lah buka laba, malah bagian sedar penyandar juga, sadar jaga ngah. Padahal kada selajah, sadar ada golen. Sepopo tak yako. Jangan iyo tretan jauh. Macam le tandi.
ibarat napa cak rengkona padi mon kepak tetengkein mano mon meras banyak manon mon kepak ada dak manon apes sering dia aja kini kan dabun beliau bi'sal akhun ma'uka fagiro mbok coba entretan engki paneka tretan senyambung kancah senyambung dalam hanya dalam keadaan soki keng memutuskan dalam keadaan tandi jadi ngak nek kamaletak dadi mbok coba entretan jak dadi orang lemele kancah tretan ki tretan tetep tretan jak bangsana kuli wis sampean ring budu deng kadang orang sepenter pun mula tak ndikne tak pate ki repot paja dadi ring tandi yon jeng kade yon jeng dateng kade kocak lapar yon jeng dateng di budi kocak arang melarang yon jeng ini jam petok setengah petok dateng wang ora lapar saro berarti jalan tandi mun tak dateng tak sare ya tak tanya aki orang soki sobo ya ada masih datang di budi ro nyengko sama-sama jalan orang soki sih datang beri jalan sabok ya ada beri pontal beri aing separa ternyata nanti bis ditandi nongi sandal bebe ya'rifil mawadda fi qalbi akhik bima lahu fi qalbik nah kaulaban panjenengan untuk mengetahui neka okor kalaban tunya tapi okor kalaban mawaddah kasih sayang mau nyokor bitunya bah seneng tepak bertunya netok tapi mau nyokor kalaban kasih sayang neka ma fi galbi napa sebenarnya ateh kaulaban panjenengan maka kasih sayang neka bakal abadi seterusnya mau orang seneng karena tunyan orang seneng karena pangkat orang akanca karena keduduknya sekecil tapi tak berjanji tengere ocan beli boleh orang mau kancah atretanan cuma karena tunyan harta bendana kesogin jabatan kedudukan tak kira abid tapi orang mau nyampung setretanan sekancaan timbul mawaddah rasa saling mencintai di antara satu dengan yang lain abadi sampai akhirat nih kekuku nah sampai akhirat orang ngak nih kekuku bentak bekal masuk ke dalam hati sebersama dakhal galbahu safi khalis dinillah syaghalahu amma siwah hati yang bersih maka hati yang bersih yang murni yang suci hati tersebut tidak akan sibuk dengan selain agama Allah cinta karena Allah akancah karena Allah atau tangkeh karena Allah atretan karena Guste setiap hati yang murni hati yang suci yang bersih tak bakal sibuk amma siwah tak bakal sibuk daripada selain nikah kan hati kudu sama nikah kan banyak kotor lagi nangan sehingga menilai orang ini dari dunyan menilai orang dari jabatan tamu yang reng malaran pojok sompok aramnya tak sumcun teng do tong sampet tedo bujun tadi reng tandi neka beri kesempatan di pangeran soro naku tasbih soro maca Quran soalnya bener larang-larang alako dia lah baru tak kober sibuk pabrik 24 jam kadang apa nyaman ngelembur sambian jarang larang-larang naku PC rang-rang alako ngomong miliaran aki semiliar siapa sembeli aki semiliar ntar di aja nare betung 2 miliar oleh di siapa sembeliar betung kena miliaran oleh lamat oleh mempeh najak neng gasah najak neng kanto beri peseongku tak kira dai sampean kan polan datang kan polan sampean beri kesempatan cek saking sampean kesibuk tak kira datang jadi saya datang rata-rata jarang tak pati soki tidak tertak soki ban malah datang dong soki tak kira
gengsi. Alhamdulillah muga terus apolong dunia akhirat ya. Dadi akanca atretan, cokor dunyana, cokor jabatanna. Aku bilon akrab padek kente iki iso kene. Mobilon anak rosoro gelem rek pacet ki dadi anak buan. Anak buah nasi titi ketua, bilang saya titi bapak buah, saya titi anak buah, banyak deh dia. Tetapi mon atretan sekanca, setretanan akanca sekancaan, mon ide saren karena Allah Subhanahu Wa Taala abidnya. Cintai aku karena Allah, aduh hari menemu. Orang wine ngocak cintai aku karena, aduh mon pecar saya cinta. Keng belam bener tak naku pese dia. Cintai aku karena Allah. Maksudnya kok masih buat coba dia cinta dia siapa buat coba dia jangkir. Lemon cinta sekancaan setretanan maksudnya. Kita baca li jamali hari beda karena ratin beda. Isyap minta cinta karena Allah deh ya mana tak baca ratin. Masya Allah kan banyak neng apa mimi cintai aku karena Allah congo imun bekal bah la ilaha illallah. Nah saya tadi reng ratin jabong sombong eko ratin ban kata reng polan beda saya coba saya soki jabong sombong polan bereng tandi ada reng tandi tak kocak orang soki tiba jabat dia cak bong sombong ban tiba jabat taring berkepada rakyat pas orang ratin kapi tak mau ke masih ratin cila ratin kapi beda genteng beda setapati genteng beda ya alhamdulillah polong wibaan korela paling genteng ya polong wibaan pula mare Jumat saya kepongkor oncengan neng sawaan de jana kota Pasuruan. Bareng bi Habib Abdullah Al-Habsyi, putra Habib Ahmad, polong bareng Habib Hasan, polong bi Habaib Tunggenteng nyecel gula. Jarang naku lari satori api selfie ni jarang sar. Ye Habib Abdullah dan tepak gosida. Buenteng suaranya nyaman, ya Habib. Buenteng suaranya nyaman jangan gula. Kebisa tori, waduh saya komen, wis tulis hapus, jauh muanah. Me apa sih dia bacaan gue, mate pasaran polong bi Habib je. Biasa na ciling akhir apa, tebar pesona biasa na. Paling manis saja polong bi jengko moro teti not desa apa moro. Kumin ada senyaman sekali. Jauh tak abid neng pemirisan berapa langsung hapus lah wes pong durung recan gula. La ilaha illallah ki tadi reng genteng ye polan berdereng cuba cik becik dereng cuba kocak soki polan berdereng tandi cek bong sombong. Salah cuba ki sombong dua apa na berdek ki sombong salah tandi ki sombong beda orang sombong bi tandin salahnya lah kok melarat kok dia sombong bi melarat hina macam tangkelongku bi kok apa melarat dayeri jane tadi tandin kebe gangga seratin lah cek bong sombong polan sampean kok caratin beda saya coba dua apa nah beri berdemak bertenten apa glowing apa pancat karena colon ngak kobuan kada je berderema ya les pokon lah orang neka genteng tapi sombong ya tak ada regana soki tapi sombong ya ada kancan ada tretan nah ketika sombongan neka sangat identik lawan orang soki identik bi orang ganteng ratin identik bi orang-orang seandi kelebihan. Andai kata kelebihan kelai kebai
Masemak dak Allah Subhanahu wa taala sandi dunya bantu, sandi ilmu sebaraki ilmu nah ya. Sandi kelebihan napa pikiran, akal pikiran dan lain sebagainya, justru kelebihan untuk nyari ridho Allah Subhanahu wa taala, justru ini kan di kesempatan peluang lebih besar untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang kelak pondok sombong, genteng tapi sombong, soki tapi sombong, alim tapi sombong, dek nilai ya Pak. Lepas penteren orang aja. Mon parlo hafal Quran dari ada ke budi dari budi ke ada, mon parlo. Hafal benih ribuan hadis, jutaan hadis, kening situng penyakit. Sifat elang ilmu ne elang. Ilmu je elang. Naudzubillah, termuka sifat sombong ni yelangake bi Gusti Allah taala. Termuka ate kun panjenengan teti ate safi, teti ate bersih, khalis, teti ate murni, suci insyaallah singka kau leban panjenengan dalam atene ada sepatot eko sombong akina karena setajane kepatoraan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الضش السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.